Niyanom mo ho ete sei bigidi pa se mo ho ye nana mase se mo ho ye meso mo ho ye sesi me da o na yenye bi send me video na yenye an video send me na chese ye anochi fene say ajemade story ene wono asesa se kwa hene e de esi ho na ya na tobi amusa mo se omo a ya na ajemade story ni video omo chase e kase oyisi no omo ready ato or did they learn omo suade ada ni oso no quality se kwa hene e ba cha bo fanche me na asmenti tobi amikasa na ete so kakra o se wono aba eba betene se kwa hene ewo se kwa hene aba kosema wo kasa ofile Ivory-Coast na se kwa hene no ema beti 1580 file Ivory-Coast tino ofile Ivory-Coast na no ha ansa na echechere Ghana so yana nipa bo mu kasa mu nim nyansa ama so ene wo profit political blue region ya se bi obo ma so a echechere ya yekura bia na fo chire na 1295 ewo ene obo champion na am ya beti ye na tachima he no yekuni otumfo nua ebeti ye 1951 ene ewo ebon ahafo regional administrative area ebeti which is 1959 on the 3rd of April ya sabi obi bia awo ba bia ono wo firi obofiri ye won kuro firi mu ene omo ko kasa onu firi ho a empo omo kasa omo ye Ghana fo omo kasa omo ye Asantefo omo kasa ye Adansefo o sa site Adanse di Asante na agitum so o migrate fru Adanse achimobu akọ kotoku obosumi okowo ene bunu region nim enkro 70% migrate from Adanse ye kura edikai na so aneno enamsa Adanse ni nyina located within the Asante Kingdom niti Asante no provinces e wono Adanse fo ho kwa brete sami wo ho atwemafo wo ho amanse wo ho menye efenso wo ho ye wo kwama wo ho ye wo abosomtwe wo ho ye wo hafo wo ho ye wo bono wo ho ye wo Asante achim wo ho eti ye nyina na ekonsese different province obi aye na Asante ni firi ba foforo nyina bebum na ya Asantefo beto bia wo na location e entitled for no different ho Asante ni na miya no na na Debra ene da mechi woni munyamfo be na be makukurudufo se kwa mahene ene wo no ohene ya oso ne de onsi nsuo mansa no ham no man wura fi ne nananom amantuo ni nipa ba oye kuni sa woka aba korongofo nipa bebre nim korongofo na busase die nti na korongofo fili ene dufo piji ye wo bona ene ka political abdicus dufo piji e wo bona e ho na ye wura nim fili ho ye onum na na sa abra kokoko mo na kaka ware ne yire ya efe no efe de se dofutia ye o dofutia o wale dofutia no so obona ye onum fili sa bia ho ma ene onum betna ene ba bi efe no jamani ekuro bi wo efe no enyeye omu fili enyeye ene onum ba bia bi efe no yelenkai na yelenkai ho ena onum ba panyini e ba be wu wo yelenkai na awo semu a ebeto won ba panyi duvosin no be wu wo yelenkai no onu sie no ho enti won be twen e wo bia bi efe no efe me say sana efe say sana na ana sana on betra na sana ana bia ya kurati onu firi bia ya won ewo defuti pechi ye wo bona no won ba ye no onu nuanum ti no ba ye ya Asantefo omo no onu nyina ya nuanum ti no ba ye no no ba enipa no bia onu ka omo ho no ye se omo do betena se no ma fesi wo no ana omo ka ho de se da bi mo me enko eni ti nkurofo yi won kuro e ho na mo jama fo mbeti sho onu so mo ti jama wo mo efri bona no se bia nya do kuro na efe na yelenkai no betena wo
on betena ho 1672 ni ani bibi efi de German na German bi eni ho o mo na betena ho enkrofo ya tena bompata nkenken so o matena do me abra ahemfa no no mtena ye wo mo ni nansu atrafo atra sampa on matena ho on betena tonye banda abra bi asantini banda kun tonye na kaka ebe wo tonye enema akrosoma na kaka ba krosoma na oye the warrior leader amar be se no ho konfo ho esa ne papa wo nti na ono anu wo faase kaleme ebe fa na die na wonum abo onu nua no ho wasante abetia chichi nkro nkenke so do mi abra enkro hodo empaba me enkro onu nua omu bro related ene asantefo ye ya sante hene na busuafo na entoko biele ni wa sampafo the first account omukun sable na kaka ye onu ani nua opoku ale ye 1735 1731 sabra nanti ase aba banda mentimi ho ase aba banda ni asante tem na kaka tonye na okoye nsa ntokwa no akoye ana onu de ba atomi anye na tatonye ho na kaka ebe firi mu ho tonye ho no ana na kaka be firi ma be wo ho eno na se bia ma wono ne ba ye fa na krosoma ebe se no konfirma no fa sekreme aba fa banda ntokwa no akon wo wie ye kwa sagrati wo wonum kura na di enu kwa sagrati wo wonum firi ho empante wo onuma jama wo wonuma wonum ye typical asantefo na ewiase mu no obi ni mo bia mento mu obi busase bona no ewo hene fa busase ye linkai no ene ho hene en jama no on mechekere ye nananum ene wonum sabi nana bani breso ana wonum ne wonum nya no badufo mentim ho ase beba o montam wonum betwa mo beko ye ana wonum te wonum na badufo so te wonum ho ebetena be foforo ana wonum badufo so ko ye eti wom se kwa no ade badu nyina wonum ye nkura nafo no ade badufo ni nyina aye nipa baakofo wonum nyina nya ni asantefo ye kan asante ye ka de chie na di asante akonya wom ye blood related ani tukura fa ne ye lenkai no wom dia wom na na teso ansa na mu aduanafo ye bi firi ne akomu twifo ebi firi so bi asante maso ebi firi ene bia ye fe no anwonwe so ya mu kabo mu na mutu amantena ebi kwatra za hweba ebi kwatra ma ye fe ne sei suntraso eni adade a mo ntokwa samo mo ni nka ba bi anti ena mo de ko ebo sa ayi kwaye no mu a ebi kwatra kwotwifo asase so ebi kwatra afa japa krombo efo asase so eni bebre na no na mo kwotu ahye nkranfo no ya ye fe korongofo wo mo tom ba bi agama no bona ye ne nkai wo mo dia wo mo na ti sa asase ne so ana mo kwotu dia kwahye wo no so abra wo mani no mo ho so ana mo fo mu no mu wo mo ni korongofo ayi korongofo ne na fanafo ene srako ne libinifo sa profo na ne kale dokechi mo to no wo mo dia mu ni asase en profo ye typical asantefo tasanyasa osantefo no kra they are both related with otumfo nti ana wo mu free ne bia ya no ya fan bona da for buji every da for buji ani ba na bia ya friend no ba bia na ba ye Ghana yi ayo wo mu nya nti afa ye so no ma esa sata no na tokwa no eko emne asa busuani ade shi ntokwa na no na sabre na kaka no wode onwade krom ni bona ni ba sabe anya jofotia ane jofotia wo ne ba ye friend akromasa na kromasa na sabe anya do obra wo no mutu amentu aba ye njino no no ba ya betena be ye friend ye lenkai ya lenkai ho ane no besie sabe anya do sabe abrawo dufo first jofutia be wo mo besie no ho eno akire no bebe 1731 wonu mte ye lenkai na jama no ye lenkai ho no mte 1731 wonu betena ye lenkai o mu firi kakara ye friend say baby a dufo do pe abetena ne ye lenkai ye 1672 na mu jama afokwa mu ebomu okwana mu ko ebomu ho na mu ko ho busaji ma baby se da be no mu fra besim ebese ko wa 1892 rather 1892 ana ofra besim ebese ko wa
1892 na say ya kasa ka ba kwasem wona mo wo se de mese akwa hene we de Ghana ni we Ghana political section of identity woni baby ofiri oni baby obonamento ko oni baby obonamantna ko oni nase oni namamento sabi anya de sabi abra na bani won ko and vertical videos we buy na bani hu se de bia sante ko akon na bani cheda eka che ne ba ayo se tu ya wo so ko wi ade tutu yesen na ha ya pa ye nya bi to o ye so won ko bia papa me na ko am ko tan papa me ana wo sa de trek ba yese e ho ne ye nya bi ko to hu se asante kunto ko ama won ma ye kofo no a onu free ene do fupije e ba ye no won ma se hye ana o ye ya no sa de won esa to amantra e ba ene wo ba se kwa nsu atrafo yi domina se domi abra sa krofo nyina no won ena trente no be se kwa yi nsu atrafo ba kwasem e be kire wo se ene krofo fo mantifo ene krofo fo mo na fanafo ene bo mu e be tena ene ensese kase so ana se bona kase so ya won mu nyina be tena dade ase ama ebirum kwata cheche wore enkrofo e party ni bia no won mu nyina te se na ye problem wa ka ba kwasem a kire nkra ma o matia wo ayi afa se kojo isto akobjajeman wodi ana wunim woni sa kwa hena wana min nachi ni mo ja pa ene otumfo se tunyam kese wo mo ye nuano man kasa eno kuranti no wonu firi na topu buje e ba na ba bia se bia nya se bia bra ya renka be ye jaman wo ye kan krofo ye nipa bone a ene mo bia na fo bone ye fo se bia nya mo binum e ko tu hye krofo so se bia nya do 1672 ni ati jaman tet mo amna netwo eye bonafo ya ye ne nkrafo ye ne korongofo wo mo na te ho e ho na se bia nya do mu sie dofutia e ho na mu sie dofutia ama wo mo nkrofo bi e ba ne sampa betena ho ama bi se bia nya do e ka ne ye nka jaman se wo mo be bodo futia furu ho ban eno mo ansa na se bia nya do se bia bra wo mo sa ba ye nje ama wo mo nana ba ko ye fem divorce so se bia nya do oba payin obewo kaka nana kaka wo ye nti ene ma kromansa ne ba kromansa e hye ne ho konfo ama kreme free ho ene se bia nya do se bia brawo eboyi bedi ade eje free ho ene wonu djuma ebedi ade ni nyina ye kana mo sankrofo kwa bo mo ni ho ene ne bia se yefo ye kasema ne nko mu ni mu hwe timi kan kase ayi ya friend say ayi adima be omba bom ho 259 adima be du na oba bom ho omfra bisim eba wam 1892 no ha Jama state enkrofo wonum edi kan kroso ye eye wo mo meche suntu so mo fo am kraso hweba edi sumafo edi drobofo awon we so fo a omo kroso wali 1707 no edi sa section no Sasa ne so ba ye no won mu nyina betena kotufo asa adnwere mefo no won mu ne sa drobofo no won nyina na anyi panyini die won mama won ofa ne ba bi kofa ne anka se kofa bia ye no efe ne kumawu ona okofa ye bese ye che wo se wonni ma ba kosem a adema historian sha na won disrespect na se kwa hene na on kase no mu frede political africo be de no obi ehun ba bi abona wo se kwa nkase bonabon no edi kura boy kura nya ho no ofiri edi kura wo boy wo video no anya ho no ofiri bonabon da fupuji ho no ofiri ne talent agricos no edi so wo kire wo bia eva no on kire no ene da fupuji no eni agricos ena so existe ena so ni political agricos no edi won che nipa no he se da bia be agricos no na mo kura se bia nya ado asokodefo ati na political region 1959 mo from mo bunfo mo from wodu ma se ne kwatoma fo so mo bunfo mo from secretary fo so mo bunfo anya mo ni wu 1959 na no asabia nya ado ni mia ni chocho mu ntoni furuma ane ni mia se tu ni mia ba ye mia se 17 mia se tu awu na nasa bi kama aba na ni mia poku ale na ho woni bedi akon sa bra ni won to mo no banda fo kon e wo to nye na na du voti dana kaka be wu to nye
Hey papa, so when you back custom ahu. Kwa no bincha back custom. Medao kame me to jum because Sabia na the Sabia brow. Say kwa hen another brow no nyamre. And it's never na back say kwa hen to kwaman one mre. So penny power dim back who ya say any say kwa hen. Na so when he someone to someone na okenti. And I'm sorry for me kataso. Some ba na ma better wa back custom. Ye was say kwa ho. Na next time ya say wo chira wa chira ye. Untimi mfa say kwa nim twitwiri fo. So what you find no adima badu and yet because of ofrakom mewa adima badu ka so ofri kuno e o calendar because obe train so on kwasa sima mudi adima badu e be gina bontere aka so ofri kuno e o abrikos no e na abrikos no mu no obe ka say esese ko ka say kono e wo na abrikos anu do metre no because it goes on your favor. There will be a person distancing him from agenda bia no connected to omo root no na ma sware na boya propaganda na agenda tia won ye wan adma badu ba so frikuno ene de wan time me correct no se kro no en ka se o ka so frikuno wa abrikos I was like o ka so frikuno e won ne political abriko be ko abro omo frikuno no na abrikos ni o be kan wo ye wa de so na se kwa hin betu eni betu kuma wo benu ho because by this time ya satefo ye ma kwan mo biala fo ya hemfo nim tutu fom se wo beti ase so ya santini wo nti ase so ya santini ya santifo de nim so mo asantifo obi anche nkrante obi anche akuma emfa nkobo onimia ye nim agenda na mo ye no mo bunu champem 1951 enya identity e buru man so kro na won kranze mu no enya identity eye busu ko bi na cheche biara fo dia Jama state no busu biara fo e beti chi Jama state betu she na korongo ne sampa kanena korongo ne sam baby aben korongo ni bia ben sampani o baby aben korongo sa se wonu mutu amantra etu amantini bubo mu a bebre ti ama wone me kodana chirama kodi me pa na chirama bantam me koduma me pontam tina masa betra kame metra ha because me siwe sa me koduma na be pon even say so kro kwa me pese me anwumra me dana me hodojo me na menya ho de foforo de asore ade akodi me pa what a Ghana ho na mo munya dwuma bia ena papa mo dwuma e betua mo ka se mbiripum ko na boye atosamo ani obi amantu mu na moka na wona na se kwa hunim na sese no no oto no ade na wutimi bo akura fa ono no ho se na se kwa here busuafo ni unim no yene wantimi kura nche ne se de busuani ba akoni wantimi mpo ankere eti ni na onim no eno anso onu se ne political bomb jina na se kwa here tim etienne onu yukuni korongo ni woman no na korongo fo ka wotu unim wono unim duwafo fe otufo asante he akanfo na egu no ye no wono nyina ye moja ba ko duwafo ni bonna ebra bi kura ba bonna ni asante kontokwa esa sa ba ni jaman apeso di bonafo na bonafo wono ye nsemu bonafo no wono ni sa de korongo fo omunya mti ene wono tintin ye omutia womo no ene onja no sa be kabo mu wudi na winim kojo anati kojo admai efiti na ekuri menya enanya odaso se wonim na bona na sa yakwa hini din ana bona na sa baja fra din ana wo bona na twa bodom hini din wo po wo mu din na wo disrespect wo mo I just say wo bo mu dia respect wo mo wo disrespect wo ma wo benya ne tenfold back because what you ma bedu no na mo ko bunu esa every report de mawunti esa agenda wonti esa mo stupid buncha pin agenda money abrum ho se ko akwa robi ona mo sura wati abetofo wo de menanya wo sune fa wonum bi na disrespect wo na ya de so wo to a wo ye panyini kwa sabe anya do bo obeda yi na na se kwa hene wonu nyina be admit hwawo na no no hwawo na hwo no na na sa magafra no be admit hwawo wo tiabie hwo di padua na hwo no ade aba na wo ho a sabe anya betimi dia compare na se kwa hene anade aba na wadi mabadu ho betimi compare na se kwa hene enade pa wo muti kurom ade akasa kire ombo onu mani kire wo mu ntie no no makwa de brusa ba ni wiase etimi agenda mo ma wo kwa mo disrespect o mayimfo wono si edukati ani baabie and now disrespect o hene na se kwa hene na adima badu ni yonko se kwa hene what mi ko dina do ma no aka nsem hunu da be na wo di punto bi ko se kwa na wo enne se nkatia wo bo fa mu se kwa hene ma hinti
So also be president ya ye no nyina na ya santefo ye no nyina wo ye se kwani ba na so wo ye betso nyansa beto betia wo esa so fa buo bia ma se kwanye wo bu achimabadu ti achimabadu agenda no ye na bunu na sante no ama edi sinya sichi no anu na mo te no ho esa wo ba no won be so na no wo de stati wo hene won be so na no wo be fa wo hene no de so no o kan gwa sam kire no na mo de na guo no e mo ma ke furo nguo na e se suma kora obu no na no ni suma kasa obu no suma wo ya oto wo yo ya ni na fe ne se kwa man asase be se kwa man ni kuro baako ni kuro keto baako ene ye suma kuro ya oso wo di hene wo so ha ade ye nso ade esam no manya mo last na nanya sunesuno because me mpesa wo ko judge ma wo cha me panyini wo ahwe kuro betimi awon ba me nya panyini me mpesa ma mo betia ene ti fiti na koi se kwa man he onyo ofe wote na konya tuntum to tena sase so anya ya amasramaje nyagema badu die ni bia anya ya amasramaje ma mentolo mu ntina na memfomfa nya bia wonno ne sase jama sase ni nyina ye na na se kwanyene ene sampafo ene badu ene na efe ne se ayi koti wonno sase ene ne jama ene sase na mwo won ne betimi a chesa sase bi wo jama okọ beje ana obetena so bia na mkoti che wonno so won ne betimi aka sa abakotem no wi asemu a enya mo first and last me kon makwa akoda juju mo ho na kina makodi mi pa na ye pese ani behunu stadi we bi na se kwa hen woto no o man business on fa no hihye mo nsam funu mo kwasa sem no isa so bu no on man ni business pa yi o focus ha wo betimi a manage no kuro on fa no hihye mo nsam funu mo nsam funu kuro nti abro regional of chief no waja ama oba wo bi won mo to nsadi di won mo gura chichem isa so hu some money nte what dey wo for masam kono so am hadi eba me hu mi nia be me bi wa me fa no atenso okay awiano be da mase ya mi hira mo na se kwa e ma hene na e ma mo ni ye e ma mo ni buo e ma mo ene ni mo nyam na wo chire buo wo chire keseyo wo chire kukuduro wo chire se ne wosa ma hene bo no bra wo bu ho wo do amama ne o ma ne adwuma wo no nua wa yokofo ya se bia nya de se bia bra wo mia wo se etu aba na wo wuo na betu nya kokuade na no nua ni nyina mo bo mu kom ntokwa bepem se e na betu yi se bia nya do enya 1959 ena obi be ka cho so wo ba ya buru ni ezasa wo buru no ma de eye wo so yo yukuni se dia bia se yukuni wo ye yukuni se de tachima ye yukuni wo ye yukuni twan ya se bia nya do se bia bra mutu yi ampa ba me nkinkan so mutu he fa na montra he domi abra amokom ehe na montra he ehe pa na montra ye yo obi si na de be bo amani ebe ye ohuburu ni se sa aburu no ha na chekere bu no abetra mu bi ha wona na beni no onu wonu mo wode trege ewe wonu mo go na 1874 to kan ba no wode treke we e na no ayo osaka kari se ai so ko dia de hihwe yesene de aha no bi ni ha wo na ko fika kari abo bi de won ko we bi on mo nya bi ana o se on ba bi e nya bi afiri ana ne na beni se sa wonum ana papa no se ntokwa e ko de ba hwe ya masebese me na mi mia no wo so ma hwe yi masebese ade so won juru ba bi na nsuo kase bi e da no nsuo pa na da wa ese kwai so nsuo ada da wa ese kwai ne se nana beni breso ana ono wo mu ankasa nuanom ye badufo no omo kokko ntokwa we fa de we na we fa de we eti gbadu one ende se kwa mu nyina ye emoja kro eni ti se na obi ti ne ba bi na onim bibi akwaso no hu se obi ate bunu rigim to obi ebe fe ho aburu ni am se ya na bibi jeje se na se kwa he edi abakosem na o bunu abunu ben ho abakosem apart from se na oba locate se kwa obunu rigim dia bakosem no connecting to bunu kro na wo ka wasa aburu man so ko ni efine pene no
ade abakosem no ni kuro na mo teso ye ni jama no ye ni kuro ye lenkai esase ni nyina ne dia ono na fa na fo dia esase ni nyina wo ho ni nyina dia ensem hunu sanka ka de se wo se de se ni nyina no mesre mo ekwan kakra na makọ na china mi kodi pa am kodi pa na me ba no wasa tam wo hene foforo bi amesi wa mesi wa be hu ni video bia fa asante maya hemfu bia ho no forward fabra me no so woni ma bia fa na bakosem woni ma dia fa na bakosem woni mi ti woni mi nai si e kase obi ni ma bakosem oni na na obi ye boa ono minim se papa no is too clever no not chefin for many historians omu stomach historian they don't know na Ghana no obi ti wonu okosuku ana won kosuku a wo kan se be se nurses so de wonu akosuku no wo kan kwasesem cross e no de wakosuku eno ne problem ye face men ne ye makọ exams na o ma faili ye makọ exams na o ma faili because onu tietie nkrofo bi se historian na demane ya not frimpon ana not frimpon se mi school you ene de o se no mi school you na me school wa kwapim se so big platform eti me school sa ma o de me west no akọtena big platform so ama nkora ahia de ma ye nkore da be na ahia se mu se Mahama onyetani wo hia se kan history da be na wo hia se recognize se Mahama onyetani afedi wo hu so onyetani afedi wo recognize she mmeretentina wo kan history aso nkada but wo hu se ma collective Mahama ni ma de fenetani Mahama yegun ani Mahama twifu himana wono na nanom te ansa na said wo mu yedwanfo goa Mahama ne nia enimo yeji gonja sesara ne nia ene winiba ne nia ne afutu asete senya bretu ne nia ene lete enum nyanwade ene sankrofo nyina Mahama busuafo no esan se gonja ni biele no of onim tani one sesalani wo mu sesalani ni dagafo onom dagafo yeji onum nyina ye gonjafo including the original table before no ye gonjafo they are all jafo wo mo kasa na influence kasa bi se sabi influence kasa bi se fante influence kasa bi se akuapem influence kasa bi se bono influence kasa bi se enzema influence kasa bi se bawole ne mo ne manemanya ye jafo kasa because they were the first settlers baby akanfo be bikota wona neteto and to forget about some crofo na bia na school they don't know nothing omunim she esa sabakosem no it begins with who the owners are who possess them nya di wakotna classroom what you me da wase blue me da wase o ma ba chine be hia me pontem ntimba na me mre be hia ma ba